ki khubor ka bate si TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Kau ya. Yang lagi polis garis kau kena mana ha? Hagini kishisngi arsngi shwa bak election Shiteng Samoi ha Gambegre constituency. Kilami kijing Kynnoh bak sang NPP kebadan hagaliang sensyar kalapen ibor haga Gambegre constituency. Kat hadu banda poi sya uput bahap samplia sya ki pat nong tap vote. Kala safreng hui ke video bau MDC ka Nagor Para constituency u linekar ki sangma. Ubadai ubahiyang sem jong menteri rangba u konrat kongkal sangma ula syak thong haki patba namar ka jingtmu jong uban sampi saplia syaki patba hanrai haka video ke bala sapriang om chimlala ban pentikna ya ka jaka bat kapor balaja kini jingja hanrai haka wai pat ka khubor u just view di sangma ula ujor syau officer in charge jong ka Gambegre police station dak ba Kynnoh bau MDC ka NPP u Stevi Marak ula syok beliau bat Pynap Suloi ya ki nong ujor bat kani kelajah ka step rengap jong ka khatwai terik unai weng araja psau ha kapor sibeje em step u just view ula dawan na ki pulet ban cameo ni MDC u penan kam bakla ya ka bor jong u